no hulɓini ko kampa mornaɗo ɓuyi noon haray ha jaka imma no yeƴƴito ma no daara ɗon tawa ɓe juulɓe ko ɗum ɗo sakkitire jangude hande o almasala tasia masala jeenaya ɓo hokmu tariki solati ko ñawoore accuɗo juulugol tertiɗo juulugol saliɗo juulugol oɗo saliɗo juulugol o wi man taraka salata mo acci juulugol tertike juulugol jahidan tawa ko yedduɗo li wujubiha waɗɗagol julde nde fahuwa kafiru goɗo ko kefero murtadɗo yarɗo ndinɗo yaltoɗo islam oɓe julde waɗɗaki julde ɗum wona fus juulugol de angal juulugol no fototen kanko ɗo o juulata c'est ala importance na fus non oɗo haray woni kefeero yaltuɗo diina si tawi hari mo nder ɗon non li annahu sabu kanko mukadibun lillahi o fenni allah wa rasulihi o fenni nulaaɗo allah o wa ijma'i lmuslimina o fenni ko julɓe ɓe fof fotti hoore mum ɗo allah subahana taala no wi ka deftere muɗum wa aqimu salata wa atu zakata ñinne julde ɗe jonde zakka si kanko inni julde ɗum na hay fuyi allah yaɓire goɗɗum arana hay fuyi nelaɗo men sallah sallam no yaɓiri e yo juulu no rerɗini en no waɗɗini no farli so o wi ɗum nelaɗo yaggodi e muɗum wonɗi e muɗum no etade ɗuuɓino gay e goɗɗum himo juulude on tigi wi ɗum ɗo ko sama kala haray oɗo o fenni o yalti diina kam fewu wa amma man tarakaha tahawunan wa kasalan amma mo acci juulugol kono ko sabu welsidaare sabu ittere yiɗi tahawunan ko yani angal hiddingol fi muɗum himo andi julde nden no waɗɗi no farli kono o haama ɗon jooɗi wallahi min no santanimi gol juulugol no santanimi il faut que kada juugo tu ɓernde fof maaya no waɗi wawɓe no gaa no waɗi wawɓe no tawa siko fii ka tammaaru heɓoto ɗon kam ɓernde nde maayaɗa few oɗo woni juula wonde acca wonde ma fayda juulata ɓes wona jumaje ɗe ma e suumaye kono noon no ɓirriti wonde julde nden ko farilla no ɓirriti wonde kañum ko dugulayagal muɗum hade juula hara si woɓɓe ɓe tabutuɓe e julde haray no weltoɗi an allah no walluma anga fukkata wagutu he min gal tononelan allah ko de wallide foccee tononelan allah e juulu ya ahi o wi oɗo fassahihu ko selli kon annahu no kanko kafiru ko kefero kanko men ida kana si o laatake tarika ko accuɗo laha wonde julde nden daima no luumi wabil kulliyati few kadi wona fana wona alasara wona futuro wona geɗe na subaka o juulata o tertiki julgol ko few bil kulliya amma asara fana e alasara tawaymo ka golle ɗo ko juulata kono so arti futuro e geɗe ɗe ko juulay ma o ranko sara fo nde wotere ono haray ko selli ko faasigiijo bonɗo yulɗo kono o kontete ko julɗo ko julɗo yulɗo amma so tertike few hakkitande makko ala e julde wagutuji ɗin fof ɓaynomo fewndori woni himo gollude woni himo fowti woni ko ɓuttu woni ko gere woni ko ndungu woni ko ceeɗu oɗo selli konko o kefeero dalil muɗum li gawlihi taala sabu kongoɗala ɗo ɗon ko o wowli anil mushrikina emo sifo ɓe shirkoɓe o sifo alhaaliji maɓɓe ɗin ko honno wondirten e maɓɓe o wi fa in taabu si ɓe tuuɓi kamɓe ɓe shirkoɓe wa agamu salata ɓe ñinni julde nden ɓe tabiti e julde nden wa atu zakata ɓe itti zakkaji ɗin ɓe jonni hande ɓe jonnede ɓe fa ihwanukum haray koɓe siɓɓe moɗon fiddini ka diina ɓe woni kamɓe kadi julɓe ɓe tawti o woni o fof siɓɓe ka nder diina
ayan ko sur tawba woni kanko watti sappo e go'o fadalla ɗum ɗo tindini ala annahum wonde kamɓe in lam yuhaqqiqu si tawi ɓe haqiqinnaani sharta iqamati salati charte ñinnugol julde nde falaysu ɓe muslimin haala ɓe laataki julɓe ko ɗo woni mafhumum haala on o wi siɓɓe tuubi ɓe ñinni julde nden ɓe jonni zakka on koɓe siɓɓe moɗon ka diina idan axe mo siɓe waɗali ɗum haala na ɓe siɓɓe meɗen ka diina wala ihwati lana wona ɓe siɓɓe meɗen fi diini ka diina fes ɗum ɗo aya on tindini ɗum ɗo wali qawlihi sallllahu alayhi wa sallam e sabu maako nelaɓe ko o maaki al ahadu alladi baynana wa baynahum aadi wonde hakkunde men e maɓɓe ɗi ɗon ko naatuɓe kadi islamu ɓe laaɗo maaki aadi wonde hakkunde men ɗi hakkunde men e maɓɓe assalatu ko julde nde nden woni aadi ni ko nden ɗon woni frontiére o faman tarakaha mo acci julde nden fakadi kafara hara o heeforɗin ni ɗum ɗon woni aadi ɗum ɗon woni signature o ɗum ɗon woni engagement gon o ɓe ƴetti o hakkude ɓen e maɓɓe ko julde nden mo accitiide hara e woni kefeero wa qawlihi sallllahu alih w sallam e maako makko kadi fayin ka o maaki hadisi goɗɗo goo o maaki inna bayna arrajuli tabti wonde no hakkude gorko wa bayna shirki e hakkude shirkugol wal kufri e keferagal tarka salati ko accugol julde nden ko ɗum woni ko lombi ko heedi hakkude neɗɗo on ko shirku ma neɗɗo on e keferagal ko julde nden so acci ɗon tum hara e ko na doyi kam nder ɗo keferagal ngal ɗum wasi omar radiallahu taala anhu o yi aali sahabaɓe fuu no fotti e hunde woodere wonde accuɗo ɗum ɗo haray woni keefeero hewti julde nde ko lutti ko fof ɓe yeddodira mo hajju yaali o yeddi fi hajju ma yeddi gorka ma zakka no yahtamira o wi kono julde nde ɗum ɗo kam fof ɓe fottani kamɓe sahabaɓe fof mo acci juulgol haray woni keefeero wa amma man kana yusalli ahyanan wa yatruku ahyanan amma o laatiɓe mo juula wonde mo acca wonde aw yusalli fardan aw fardayn ma o juula farilla gooto ma farillaji ɗiɗi o juula fana o terto ko lutti ko ma o juula fana e alansara o terto luttuɗi ma fana e alansara e futuro ɗum no ko juulata o juula geeƴe ɗen tu suba kadi o juulata mo ɗaani ma wana noon فالظاهر وفينكم أنه لا يكفر وند ويفر لله سبحانه لأنه لم يتركها بالكلية سبع ترتاج جلدا فيو كما هو نص الحديث ونحدث إيرن ترك الصلاة أجل الجلد يعني أجل وتودي ولا فيو أما سوادا وند وجه وند ولا ميما إنت هذا بيتاك وترتك فيو فهذا ترك صلاة أولا كو أتي كو جلد لا صلاة نا جلد نفو أي ترك صلاة لا صلاة ونو سندي او الصلاة او كو أحد ما كو استغراق كو جلد نفو فمن ترك الصلاة وأتي جلد نفو فلا يكفر أما من ترك صلاة مؤتي جلد go سرت والأصل لسليون بقاء الإسلام والإسلام حتى قل إن النستيق وجلد تايدو ناتي وني جلد ولسليك الإسلام نهدي إمكو كو يقول لدي إمكو وسيكو جلد ولو لسليون فلا نخرجه منه اي يلتدام كان الاسلام لو الا بيقين سنا ولا بلتا فما ثبت بيقين متبتر بلتكو لا يرتفع الا بيقين تلتو تدائوا سنا كان بلتا سيهود اي هند هند دو بلت ده هند دو
goɗɗo inno ha min mbiɗo sikkinde hunde ittanoma ɗo zeydi ene he min komi anndi ko nde hunde ɗon de min ko ɗum miɗo felliti kadi ko ɗon mi accinde hunde sa winde ala ɗon haray mahendare ɗo no yetti a qaida fiqhiya alyaqinu la yazulu bishay pellet iwrata sikke pellet ko pelleti ko kadi ittatama pellet hari gaarino ɗo e sikide ɓeena o yahi ka o yahaali lasili ko heɓo ɗo tan haa heɓe pellet wonde o yehi lasili kaari no wuuri si goɗɗo inni mo maayi ko ɓe o addana pellet sina ɗum mene ko ɓen annduno on himo wuuri idan oɗo o lasili ko o jurɗo ari ko o jurɗo jon ɗe o wi na o jurɗo ko ɓe heɓe pellet ɗo noon hadise on no holli wonde ko so acci juulgo few hara ɗo na o jurɗo koy kono simo juula wonde acca wonde ɗon haray haqiqa e ñaawata wonde o yaltidina ɓe kono noon ko yurɗo ko jurɗo kono ko yurɗo ɗo woni tahqiqun tahqiqi e o masala ɗo almuhaqqiqun wano cheikh mouhammad nasir bin albani rahmatullahi aleyh cheikh mouhammad bin salih bin uthaymin e woɓɓe goo imamu shawkani e woɓɓe goo sika ibne abdibar no yaade maɓɓe ɓeɗo fof min al ulama il muhaqqiqin ɓeɗo ko yimɓe yaari ɓe inni ko si o acciti julde nden few taw o juulata pes ndi ɗune ndi oɗo haala woni kefeero o juula e wonde o acca wonde ko fasiqiijo naafiqiijo kono o kontete ka ñoogeeji julɓe ɓe albabu lhamisu fi salati tatawwui wa fihi masailu dambugal jowaɓal ngal ko fi julde gatte tugol wiyata gatte enen wiyete naafe julugol julɗe naafe mana julɗe ɗe wona farilla ɗe o wi ngal dambugal no jogii masalaji ɗiɗi o wi wal muradu bitatawwui kullu ta'atin laysat biwajibatin attatawwu wonaka julde ɗum tatawwu e woni ko kala ɗoftare kala dewal ngal farlaaki sa wadde ngal wiyete tatawwu hajju so wonti hajju aranugo farilla o si o hajjitoyiɗo ɗum ko tatawwu umra sa waɗi arano sa wattoye goɗɗo ko on tatawwu zakka o sa yaltirika jawdima sadakaji ko watta ɗon ko tatawwu sa juuli wakkutuji farilla ɗi joyi ko ɓeyduɗa hoore ɗon ko tatawwu wana noon noon wana noon si farillaji ɗi yiwi ko heedi ɗon ko ɗum woni attatawwu joni noon almasalatu ula masala arama on e ngal dambugal ɗo fadluha walhikmatu min mashruiyatiha ɗe julɗe naafeteɗe tawnaade farilla fi ɓural majje o mana baraji ko woni mum ko joɗɗi ko woni mum ko e ko nafoore honɗum ɗum lawɗinana shar'ina innaye naafu wanno jooni assunnu rawatib sunnaji ɗi tabtuno e mum ɗiɗi aɗa fana ɗiɗi si fana juulama ɗiɗi ɓaawa futuro ɗiɗi ɓaawa geeƴe ɗiɗi aɗa subaka e juulugol walluha e chaf e witri e koyto nafoore mum importance mum o yewta e ɗo wonde no jeya e nafoore ɗi sunnaji wandi kanji ko ɗi bonis si crédit o mankoyi ko ka bonis ɗo ƴette heɓintinde si farillaji ɗin yonoyaadi ko ka naafe ƴettete lellitire uddire yolde nde jogii nafoore ga o yewta e ɗum o wi armum taw o fadlu ha ɓural
julde naafe wonde tarawih qiyamul layl o wi attadawwu bisalati min afdali lqurbati bada aljihadi fi sabilillahi wa talabi lilmi o wi naafirgol julde juulugol julde naafiino no jeeya e ko ɓuri moƴƴude e ɓattorɗi allah min afdali no jeeya e ko ɓuri moƴƴude alqurbati ɓattorɗi ɗi qurbati ko jam qurba ko dewe ɓattorɗe allah waɗayde ha allah yiɗa on tigi allah ɓanna on tigi bada jihadi ɓaawo jihadi feƴƴugol taw fi sabilillahi wa talabil ilmi ma ɗaɓɓugol gandal si feƴƴi waggol jihadi fiino diina allah kam ɓantora feƴƴi ɗaɓɓugol gandal si ɗum ɗo pottike haray naafirgol julɗeɗe ɗe juula naafe haray ko ɗum ɗo kadi ɓuri moƴƴude ko allah ɓattorte fi on ɗum o wi limudawamati nabiyi sallllahu alih wa sallam ala tagarrubi ila rabbihi bi nawafili salawati sabu duumodugol nelaɗo allah on e ɓattorgol jeyɗo mo on naafiloji julde ɗe nelaɗo duumude o yewtay no gasa wonde nelaɗo sallllahu alih wa sallam o yimmotono jemma o naafa o daro haa teppe makko ɗe heewa ɗe mama ɗe ɓuuɗa haa sonnajo makko giɗo makko aicha inna an kadi fowti hoore ma allah yaafino kema bakkatuji ko marta ko fuu an ko a naato aljanna ala probléme ɗum ɗon ko assuré ha fof tampi hoore ma a feƴƴitini afala akunu abdan shakura accitamola jeeɗo allah yettay ɗo o jalnay ɗo o mantay ɗo nelaɗo ko o ɗumino ko e waɗugol naafiɗoji ka julɗe no mawni ɗum holli wonde si feƴƴi jihaadi feƴƴi ɗaɓɓugol gandal haray ko ɓattote allah kon kadi ara ko naafirgol waɗugol naafiɗo julɗe ko ɗum ɓuri no tindini ɗum waɗi hadise abi hurairata radiallahu anhu hadise mo abu huraira filli yo allah weltano sahabaɓe fof qala o wii kanko abu huraira qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah o maaki inna allaha taala qala allah towuɗo on o wii man aada li waliyan mo añanilan giɗo aada li añanilan waliyan giɗo an fagadi adantuhu bilharbi haray mi andinimo mi déclari mi humpitimo wonde men nangodiri gere adanahu ko andingol mo ko déclarugol oya sonnajo fittanoɓe juulirde nde ɓaawo nawni nelaɗo sallah sallam yaadi sahabaɓe ɓe daaroyo e yummiraɓe ɗo ɓe nawni ɓe ɗino kogol ɓaawo ɓe ha e laawol ɗaɗo maaki si goɗɗum waɗi on andinay lam o faati riwaya goyi o faatode jemma ɓewi hatta e derajo nelaɗo fewro ɗo enen ɗum ɗo ɓeeɗo yummiraɓe ɗum o joni enen ani yoɓe fewre ɗo juule ɓe ɗo wattinoye wo ɓeyni ko fewɗo gaylula fewɗo hakkude fana yaran saɗa yimɓe fowtuto waɗa sieste almuhim ɓe wattinoye ɓe yetaki nelaɗo to amugol dérangegol nelaɗo yani fi fanɗigol fiyake makko o yani ha to jinalaɗo dérange sabu makko laɗo landoy ɗo yimmiraɓe konno ɓe ɓe faatunoke men wattinoye ɓe ɓuyni halla adantumuni sabugol konngol ami addiri hadi halla adantumuni ko hayno andinumi ay ɗo allah wi fagadi adantuhu bil harbi awan mi humpitimo mi andinimo wonde men nangodiri gere giɗo allah on si a añimo hara e ange allah on haɓi
hay enen goy si tawi goɗɗo hino wele ha kala añuɗo on ɗon aray o mettitima welatama fes ɗum waɗi ɓe chiyaɓe mi ron ko andude kamɓe ko honno ɓe wiiti ɓe yiɗi nelaɗo ɓe nelaɗo ɓuri yiɗude ɓe ko ɓen ɓe ɓuri andude kamɓe law landama ene yimɓe ɓe fo hommo ɓurate welde o indi ko Aicha ɓe indi ka worɓe non ko gorko hommo ɓurate welde o indi ko ɓen Aicha Aboubakar jonno ko ɓe ɗo woni yendeteɓe yumɓe e sawru yende e ley coñci ka maɓɓe kamɓe chiya kamɓe nan ɓe welday ɓe weldataɗe pelle a añata goɗɗo añata giɗo goɗɗo o ɗum jamwaro hakkude moɗon Allah wi mo añanilan giɗo waliyu homboni waliyu Allah ko hulowo Allah rewowo Allah waɗowo ko Allah yamiri acca ko Allah haɗi iwtira ɓaawo nelaɗo on sallllahu alih wa sallam na be o wiira dey ma o jooɗo hakkon leydi e kam ma o juuloya Makka wagutuji ɗin ma o waɗa kawakeji na be ɗum dey in awliya'uhu illa almuttaqun ko woni waliyaɓe Allah ɓen ko huloɓe Allah ɓen wa'uɗo ni on mo añimo Allah on o wi'i ɗo haray o andinimo wonde ɗo haray ɓe tokki gere o wi wa ma tagarraba ilayya abdi ɓattorali e an jiyaɗo an on bi shay'in hunde ahabba ilayya ɓurde yiɗede ka an mimma aftarattu alayhi edi komi farli kon e hoore makko Allah wi jiyaɗo an on ɓattorali e an hunde nde mi yiɗi welayde lan hewti si o waɗi komi farli kon e hoore makko taw julɗele farillaji ɗin suumaye on hajju ngun zakka on piiji farliɗi ɗin taw farliɗi ɗin taw farilla on d'abord ɗo mo ñawliɗa ɗo e a fandagol mo yoɓimo taw ñamande nden o wi kono wama yazalu abdi jiyaɗan o seerata yatagarrabu ilayya himo ɓattoranmi binnawafili naafiloji ɗi hatta uhibbahu ha mi yiɗamo yo naafilaji ɗin noon jiyaɗo on so waɗi farillaji ɗin o gayni crédit on gasi o watta noon bonus on ha so ɓattori Allah naafiloji ɗin Allah yiɗaymo tokkode hadise on si Allah yiɗi on tigi o wonay konti tere makko ɗen o contrôle tere makko ɗen tawa tere ɗen fof ko watta ko ko Allah yiɗi ko hadis ha ka hadis on hattoy ɗon ɗon ɗo holli ɓural naafe ɗen waɗay Allah yiɗe no jeeya e ko ɓuri hittude kon ko ɓura hanede ɗaɓɓede kon welaye Allah weltanagol ma Allah yiɗugol ma sabu Allah wi noddoya yimɓe aljanna ɓe ko inna yimɓe aljanna ɓe inna naamu labbayka wa saadayka men nootike jeyɗo men o inna on weltike ɓe inna kono hayta men welto a okki men ko a hokkali hay gooto e jeyaaɓe ma ɓen honni min aljanna la ilaha illallah hayta men welto o inna on accatami okkora on ko ɓuri ɗum ɗon ɓe inna no woni ko ɓuri ɗum aljanna o inni mi cippina e mawɗo ma mi daginana on welaye an on mi tikkanta on hannde kadi ne yo awa ko ɗum ɗo noon idan ɗi naafiloji waɗay ha Allah yiɗa on tigi ɗin mum ɗum alhikmatu min mashruiyatiha hikma ko nafoore importance shar'inegol ɗi naafiloji ko fi honɗum ɗi yamira ma ɗi shar'ina o wi wagadi shara'a subhanahu attatawwa gonɗi shar'ini kanko Allah sena e wodanimo gattugol ɗum ko naafugol ko shar'ini ɗum ɗo rahmatan
ka yurmingol sabu yurmede bi ibadihi jeyaɓe makko ɓen fa jaala o waɗani li kulli fardin kala farilla o waɗi ɗum tatawwu'an naafe gatte min jinsihi e noone mum on kala farilla haray e noone on farilla ɗon no woodi naafe hajju ngu farilla on ko hajju aranu ngun no waawi waɗgol hajju ɗimmu ɗum ko naafe omra on waɗɗiɗo on ko arano on ɗimmum tammu naymu ɗum on ko naafe hoorugol ngol korka farilla kan ko suumaye sina hara on tigi farlu e hoore muɗum o waɗi takke kono o waɗi nooneji ɓuyi e naafe korka jeego juldandu tenenge alkamisa ñallumaji daneji ɗi e sappo arano on ka donki e joom bente on o fopp makko e hoorugol e muɗum tentini ñande jeena ñande sappo ila akhiri idan ko fi honno mo waɗani ɗum ɗon o wi'i wali takmula afwan min jinsihi liyasdada almuminu fi yo julɗo on ɓeydo imanan gomɗinal wa rifatan e ɓantal fi darajati ka darajaji muɗum be fiidi hada tatawu'i sabu waɗugol mo ɗe gatte ɗo ɗe naafe ɗo wali takmula fi yo timmiroy kadi alfaraidu farillaji ɗin aw wali tukmila alfaraida fi yo naafiloji ɗin timmintinnoy farillaji ɗin wa tujbara farillaji ɗin heɓɓitoye walke yawmal qiyamati ñaroma dargal bi hada tatawu'i sabu ɗe naafe ɗo ɗe gatte ɗo fa inna alfaraida tabiti wonde farillaji ɗin ya'tariha naqsu no ƴawa e majji no ƴaanga ɗi ɗuytare ya'tarihi no falooɗi no ƴawa e majji no hewta e majji no jilla e majji ɗuytare wonde nde ɗa waɗa farillaji ɗin a heɓay toon wonde pihum ɗuyti kum tawa waɗari kum no ko haniri noon ronka timmude ɗum waɗa ha tawa fayda on farilla ɗo gon ɗon yonali e hunde kama fi hadith abi hurayra radiallahu anhu wano ardi noon ka e hadith mo abu hurayra filli yo allah weltanamo weltano en weltano sahaba ɓen fo ani nabi sallah sallam gaɗa o yitti eneɗano wondaɗo maaki inna awwala ma yuhasabu bihi alabdu almuslimu yawma alqiyamati andu ko jiyaɗo allah julɗo attete hasbede ko ñande dargal assalatu ko julde nden fa in atamma ha si o timmini julde nden alhamdulillahi darama tawama julɗele ɗen fof farillaji ɗin hunde ko ŋakki ala fof no timmi waɗirama no haniri noon chartiji muɗum timmi farillaji mum timmi arkanuji mum timmi sunanuji wattike ɗon meblama ha labama pentirama tawama hayno julɗele ɗen machallah julde addande o ko nden ɓuuri labede oɗo mali dey wa illa si tawi noon julde nden timmali qiila wi'ane malakaɓe wonɓe évaluegol ɓen wonɓe darude ɓen ɓe wi'ane hombo wiyantaɓe ko allahu subhanahu wa taala unduru ndaare ɗaɓɓite hallahu ene no wodani mo kanko mo nde julde mum farilla timmali himo mari min tatawu'in e gatte no wodi ko o gattuno no wodi naafe ko o juuluno fa in kan lahu tatawu'un simo marno gatte ukmilatil faridatu min tatawu'ihi farilla on timminire gatte makko ɗen ma naafe makko ɗen summa yufalu bi sa'iri l amali l mafrudati mislu dhalika refti waɗe noon dendanalngal golleji farliri ɗin sifa ɗum ɗo automatique korka kan kadi ɓanne ndaare korka farilla kan timmi alhamdulillahi on ɗon woni ok no manki allah wiya ndaare himo marno naafe korka ko naafuno o hooriri balɗe goo naafugol no woodi awa ƴette ɗon timmina ƴette o timminani zakka on adde
si tawi zakka on fof o ittuno haa laaɓi poy o jonni haanuɓe ɓen fewdo ka haani ɗon alhamdulillahi kanko on o rinka ka loreyaɓe o jeeya ka 5 premier si tawi noon no woodi e zakka on toon ko ɗuytino o ittuno o welsidi haa ɗum ɗumanni o naɓaali o jonnaali miskinɓe ma o hotti tun ɗum ɗo to haray ɗum ɗo machallahu mi itti ɗum ɗo aray mi golligoy tawa noon si calculama juste taway no manki en ha zakkaji ɗi no manki dey ga timma no manki ɗo 5% e misal allah andomo ene mo mari sadakaji ko wanno si tawi no woodi ƴette ɗon timmintinnane mo wan noon noon ha hasibore nden timma isan ɗum ɗo holli wonde ɗi naafiloji ɗi na wedditeteɗi welsinde no woodi noon welsindiɓe ɗum bus wattane yila wonde si juulama ɗo assalamu aleykum nde almami no sanninango ɗimmo gonta woɓɓe ne jogui paɗe mum ɗen ka dambugal saɗa anu nas a woɓɓe hewtoyno ko dambugal a jiɓotono ko honno kamɓe ko honno salminiri ɗo yagani assalamu aleykum wa rahmatullah sa waɗi ni ko dambugal ta woɓɓe no dari to fokkiti yaltoygol watta baqiyato salihat watta tatawu hakkitande mum ala tawi gasi wiyen oti jogi haaju bonayɗo no anda neɗɗo wonde piiji no yanta tawa mo jogii ko hitti koko laawoto haray wuri mo julde nde no neɓanimo puisque ko hunde hittude bonayde kadi ɗum ɗon deññande on tigi felaka kono ɗum wona daydanatuhu ɗum wona aada makko kanko kono to salamu aleykum haray o yalti o naafoyta ka suudu kadi o naafata jemma farillaji ɗin karan woni heɓorde ɗum ɗo ko ella moolanaɗo neɗɗo foti o ɗaɓɓa réserve on ko ɗi naafiloji goyi ko ɗi naafiloji si innama ɗo joni ko yahay ka présidence mo ɓe ko yenaɓor kilo 2 nendi maaro si peesoyama mankoyi ɗon ko fanɗi o ko fanɗi ko sirete duuɓi 5 mi tañƴini on tigi ƴetta to ina no gasa ɗum ɗo yonay miɗo tañƴini on ti yaadamo ina abboygiɗo joni waɗɗo kilo goɗɗo go e feccere ɗum ɗon si tawoye mankoyi min nayi ɓe hino ɗo timmine ka ɗum chaque tan ɗina filoji wattana yila e majji moƴƴi ɗi ɓeyda barki kadi neɗɗo gurdam makko ɗan o heɓa barki heɓa softede malaika ɓe ɓeyda mo du'anade allah yiɗamo tawon tigi yeebir ɗum ni tum almasalatu thaniyatu masala ɗimmo on fi aqsamiha fi pecce ɗi naafiloji julɗere ɗen pecce majji no jogi kadi noneji o wi salatu tatawwu'i ala naw'aini taw o wi julde naafe no waɗi noneji ɗiɗi annaw'ul awwalu none arano on salawatun muaqqatatun bi awqatin muayyanati ko julɗele naafe happanaɗe wagutuji toɗɗaɗi inna ko fewndo ɗo ɗiɗo watte kanji ɗi précisana ko fewndo honde ɗi watte iɗi mari temps précisaɗo ko ɗo fuɗɗoto ɗo hattata kono hata ko naafe wa tusamma bin nawafilil muqayyadati ɗin ɗon ko honno wiyete ɗinna ko naafiloji tongaɗi hiɗi tongira zamanu wa hadihi minha ma huwa tabi'un lil fara'id e ɗiɗo naafiloji tongiraɗi eɓɓanaɗi happanaɗi zaman no e majji ɗi tawata no jokkodiri e julɗe farilla ɗen imma ko ado julde nden ma ko ɓaawo julde nden
ka sunani rawatibi wano sunnaji tabutuɗi ɗin sunanu ratib koko tabiti koko duumi ko ɗum waɗi salaire joddi gollowo fonctionnaire jo ɓeyte ko ratib ɓeyde kadi al imamu ratib almami duumiɗo tabutuɗo nde arɗa o kanko tawataɗo no julna idan ɗiɗo sunnaji koɗi hiɗi jokki julɗele ɗen ɗum ko ɗiɗi ado fana sa juuli fana kadi watta ɗiɗi andi no humodiri ɗiɗo no mari gayt ko ado fana on e ɓaawo fana on e ɓaawo futuro ɗiɗi ɓaawo geeƴe ɗiɗi ado subaka on ɗiɗi wona e nder 24 heures on e darɗe sappo no ari ɗon ɗo ko hadis abdoullah ibne oumar on o wi mi maaritike enelaɗo mi hunjike no tabiti e makko fewndo wo fewndo so ado juulugol fana o waɗa e ɗiɗi taw so o gayni o juula fana o watta ɗon kadi ɗiɗi so juuli futuro o watta e ɗon darde ɗiɗi so juuli geeƴo o watta darde ɗiɗi ado suba kanko juula darde ɗiɗi o yi ɗum ɗo miɗo mantini ɗo enelaɗo miɗo hunji ɗum ɗo no ɓowri yor nene men aicha addi hadisaji fof no selli ko nayi ado fana o war ɗiɗi o salmina ɗiɗi o salmina no o juula fana o watta ɗon kadi ɗiɗi ɓaawo futuro o watta ɗiɗi ɓaawo geeƴo o watta ɗiɗi ado subaka o watta ɗiɗi ɗum wiyete assunanu arrawatib o inni wa minha ma laysa bitabi'in ka salati lwitri wadduha walkusufi no woodi e naafiloji happanaɗi kadi zaman kono kanji ɗi humodira e julɗele farilla ɗen few wona ka ado majje wona ɓaawo majje kanje ko feere o addi misalan o inni wano julde witiri ɗen ɗawa julde geeƴe wono ya ha ka takko subaka juule a ɗon witiri on bakodira kono noon mo happana witiri on ko ɓorde ka geeƴe juula ɗon e fajiri ni feerde ko hakkude ɗon yani muqayyad bi zaman sellata ka juula acca ɗon juula witiri on e 11 heures ma 12 heures ma 13 heures ma 16 heures ma 18 heures mo happana hakkude geeƴe ka juula ɗon e fajiri ni feerde kono o homodira e julde farilla o wi wadduha e julde walluha kadi na battane julde farilla juulete ɓay julde walluha wari ko fuɗɗoto ko 8 heures bimbi ɗon ha 12 heures andi no julde farilla ala takko ɗon fof kono kañum kadi ko ɗon ko hakkude 8 heures mana ka nangen fuɗi nge towi seeɗa ɗon e nangen tumbagol hoore ko hakkude ɗon juulete sellata ka wiya a juula e wallu ha on e 14 heures ma 15 heures ma 16 heures ma 17 heures ma jemma wal kusuufi e weñango gon weñango kadi no happa woni ko weñango lewru woni ko weñango naange ko fewndu ka weñi ɗon si naange weña lewru weña kusuufu juulatake husuufu e kusuufu ɓe wi kusuuf ko ɓuri ɗurde ko wowlete kon ko si ko nangue weñi ko nangue mana jalbede magge on jogue imma ko few ma ko yoga husuf ko lewru ndun kono ko selli kon ina wowle kanjiri ɗi noon no wiye husuf tawa ko fanda ko nangue no wiye kusuf tawa ko fanda ko lewru ndun ɗon ɗo kadi no humodiri e zaman ko tuma ɗum ɗon waɗi ko on événement ɗon watta ha ɗum ɗon juule sina ɗum ɗon juulatake ɗum ɗo woni noone aran on ko naafiloji humodirɗi e zaman annau thani noone ɗimmo on e naafiloji ɗin salawatum gayru muaqqatatin bi awqatin muayyana ko julɗele naafiloji ɗe happanaka wagutuji toɗɗaɗi watu samma bin nawafil mutlaqati hiɗi wi'e naafiloji werlitaɗe ɗi humodira hay hunde ko nde falɗa o moɗa jula wan joni neɗɗo waalo ha 0 heure o tawa o gonga oyna moodi taade wono yittodirgol ɗo tun ade yo immiyandi naafa immoɗa no juula ha ka falɗa o ko noon siko ñalorma
ɗe ɗiɗo wi'ete e annawafilu almutlaqa. والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض. jonnon o noone arnoɗa ɗum ko julɗele naafiloji humidiraɗi e zaman toɗɗaɗo o ɗum kadi no jogii nooneji ɗuuɗuɗi yoga e majji no tenti ka wongol sunna mum no tenti ɓuri yoga. wa akadu anwa'ihi alkusufu thumma alwitru thumma salatu listisqa'i thumma salatu tarawihi. o wi ɗi nooneji humudiraɗi e zaman ko ɓuri tentude e majji kanko inni ko weñaango naange, juulugol si naange weñi ma lewru ɗum weñi. ɗum ɗon ɓuri wonde ɓuri tiiɗude daraja si feƴƴi ɗon witiri ɗo ko ɗum ko suɓi kanko. kono karama koɓe ɓurɓe ɗurde ɓe fayre nani kamɓe yaari kamɓe ko ɓe yaari ko wonde ko witiri on ɓuri tentude si feƴƴi tun julɗele farilla ɗen degré heedro ɗon on ko witiri. sabu honɗum sabu yamirore mum nden no tenti laɗo maki awtiru ahla alqur'an fa inna allaha witru yuhibbu lwitra. ko onon yo julɓe yimɓe alqur'ana juule witri. allah ko weddiɗo himo yiɗi ko weddi ko. idan bal no ari wonde allah farli ma o ɓeyditi witri on e hoore julɗele wodde inna allaha qad zadakum salatan hiya khayrun lakum min kada wa kada wa jaalaha bayna salati al isha ila tului shams tului lfajri afwan. no ɗum ari no ɗuuɗi kono wasi hanafiyankoɓe kamɓe ɓe inni alwitru wajibun ala adatihim fi tafriqi bayna alfardi walwajib. andi kamɓe ɓe seɗɗi hakkude fardu e wajib on ɓe inni alfardu huwa ma thabata bidalilin qat'iyin yakfuru jahiduhu walwajibu huwa ma thabata bidalilin dhanniyin la yakfuru jahiduhu. wa ala kullin wongol witiri on ko ɗum ɓuri tentude e sunnaji ɗin fou ngol konngol ɗon ɓuri jogade doole. si feƴƴi ɗon o wi thumma salatul al istisqa'i refti julde yarninagol. o addoyay ɗo yeeso julde yarninagol ko si tawi ndiyan ɗan dartike kokke waɗi yimɓe ɓen e mummunteji ɗin e awruji ɗin e leɗɗe ɗen fuu ha to jinni e ndiyam allah jokki ndiyan ɗan saƴali ko on ɗum watte. andi menen ko min maani ɗo ko sadakaji watteno adde mo ɓe adda nemaji adde nemaji ɗin ka juulirɗe waɗe du'aji jange wonde jange qur'ana waɗe khatmu ma jange yasin ma waɗe tun da'iraji waɗe du'aji. kono ko hani kon ko yo juule en jantoyto ko honno nden julde juulirte. o wi nden ɗon kadi no koye sunnaji tentuɗi ɗi jeeya. thumma salatu tarawih refti julde naafe suumaye. tarawih ani ko juula fowto juula fowto juula fowto. o wi wa amma nawu thani amma noone ɗimmo on ɗum ko julɗe naafiloji ɗi humidiraka e zamanu toɗɗaɗo fa yushra'u fi lleyli kullihi ɗum ɗon ɗen ɗon julɗele ɗin naafiloji no newna e jemma on fuu ɓorde ka geeƴe juula ɗon ha fajiri feera ɗon fof ko tan nde on tigi immo o juula ber ko heɓi feere o. wa fi nahari ko noon kadi ka ñalorma no sella kawn tigi juula e ñalorma on fewndo wo fewndo ma ada awgati annahayi si wona fewndo waggutuji haɗaɗi naafegol e muɗum. ka ñalorma no woodi toon waggutuji naafugol no haɗa e majji ɓurde ka alansara juula ɗon e nangue mutude no tenti haɗugol ngol fewndo ka nangue mutude ɗon tikka nge fokkiti mutugol nge waɗi faandu ɗon e nge mutude ɗon no haɗa naafugol fewndo kan si subaka juulama
ɗon kadi no haɗa naafugol no tenti naafugol ngol fewndu ka nangen fuɗata ɗon ka nge watta faandu nge yaltita ɗon nge towde ɗon seeɗa no jaa e waktuji haɗaari naafugol ɗin si nangen tumbike ka hoore jiɗu indama takunu chamsu fi kabidi sama hatta tasur haa ngel liiƴoo seeɗa ɗon ɗuuɗata ko ɓeɗe wona 30 minutes ɗon kadi naafataake idan ɗi naafiloji werlitaaɗi ɗi alda e sabu hay fus on tigi wattaaɗi e ɗi waktuji haɗaari ɗo amma noon naafiloji humondirɗi e sabuji humondirɗi e événement si on événement waɗi fewndu ɗi waktuji haɗaɗi wano naatugol e juulirde on tigi naati e juulirde nden fewndu ko haɗa naafugol himo yamira so o naati ka juulirde yo juuludat ɗiɗi o salmina juulirde nde waɗugol ko yamira kon feppodiri e fewndu ko haɗa waɗegol ko honno on tigi watta ko yo waɗu ko yamira kon kono o waɗi fewndu ko haɗa kaa ko yo accu ɓayno haɗa o waɗali ko yamira ko honnuge mum o watta ko noon mo wangike o gayni woni ko wangango hajju ko wangango omra ko wangango hewtirgo ko wangango naafe so o gayni wangagol ko yo juuɗu darɗe ɗiɗi si o gaynugol wangagol ko fewndu ko haɗa ɗon o gaynugol tawi nangen no fokkiti mutugol ma nangen no fokkiti fuɗugol ko honno watta no yeddodira moƴƴi hakkunde karama ko ɓen ko imamu Shafi'i wi ko min ko ɗon mi tawti taba imam Maliki no winayo juuɗu few Abu Hanifa no yehi ko ɓuri ɗon woɗɗude wonde ko hay julde farilla yoɓatake fewndu ɗon imamu Shafi'i wi ɗin ɗon julɗele naafiloji humodirɗe e sabu si sabu on waɗi fewndu ɗon haray ko yon tigi waɗu ko ɗum woni jamu hakkude hadisaji ɗin ɗon o wi wa salatu leyli julde jemma nde afdalu min salati nahari woni moƴƴude eɗi julde ñalorma nde ko fi naafiloji wonde wolde koy wona wigol joni geeƴe ɗen ɓay ko jemma no ɓuri moƴƴude fana ko naafiloji ɗin immagol jemma naafa no ɓuri naafirgol waɗunɗo ñalorma a immi ka waɗi darɗe 6 jemma naafi a waɗi ɗiɗi a salmini jemma baraji mum ɗin no ɓuri si a juuli ñalorma a woni ha e 10 heures ma 11 heures a waɗi ɗon kadi darɗe 6 ɗiɗi a salmini ko waɗi julde jemma nden ɓuri mettude fii ɓuri muusude jemma on ara yimɓe no ronki ko waalagol no ŋoŋi cheytane no mawla on tigi no pottina sonsoriji ɗin no ɓanna suddare nden no wifa on tigi ha fi o ɗaano so o wawti ɗum ɗon fof o immike o yahi o salligoyke o ari o darike o juuli he o ko bravo Allah yejjitanani mo ɗum o gon cippiro ɗon gerde wonki makko ki amma ñalorma famajalum lil maash ko fewndo jindugol ɗaɓɓal nguure ɗum ɗo e hoore ɗi fof majjiɗi jogii ɓural kono noon ko ɗum ɗa ɓuri nani wonande heɓuɗo feere tawati ronko noon aasi o ronka elestek kadi yo wakkilo goɗɗo mum kan o heɓa almasalatu thalithatu masala tammo ma tusannu lahu aljamaatu min salat tatawwu'i ko sunninana ko moɓodirgo waɗa jama waɗa almami eɗe julɗele naafe ko naafe honɗe newnana yo yimɓe ɓe moɓodir waɗa almami juula ɗo julde jama o wi tusannu salatu ljamaati littarawihi wal istisqa'i wal kusufi fagat la gayre ko newna e ɗi naafiloji ɗo moɓodirgol waɗa almami e ɓawo ɓe juulire wano farilla juulirte noon ko tarawi ɗum ko naafe ɗen ka suumaye waɗ istisqa ma yarninago ɗaɓɓugol yo Allah saaƴi ndiyan ɗan wal kusufi ma hara ko nangue weñi ma hara ko lewru ɗo weñi ka nangue no fottana ɗon yo waɗe almami ka lewru weñugol lewru no yeddodira wona imam Malik no wi komo ɓeye juulan hoore muɗum
kono hay ɗon kadi ko ɓuri moƴƴude kon ko ɓe waɗu almami. Amma yimɓe men woɓɓe goo ko watta wano Fuuta minen kamen ko heewi kon chafe e witiri on almami on continue. Si ɓe juuli geƴe ɓe gayni, ɓe waɗi bagiyatu salihati, ɓe waɗi du'a o ɓe gayni, almami moto kadi fayin julnaɓe ɗon chafe on e witiri on julde jama. ɗum ɗo tabitali e nelaɗo sallllahu alih wa sallam hay nokku so wona ka tarawi. So julnino geeƴo o salmini komo be hande kadi chafe e witiri mum kañum andi waɗay ka julliɗo ɗon ka hotay ka suudu. Alkhayru kulluhu fi littibai wa charru kulluhu fi libtidai. moƴƴere nden fof ka dewal ka woni ko ka iwitirgol ɓaawo nelaɗo hatta ɓeɗo ka o wanno ɗon. bone on fof ka diina ka ardi ko ka sincugol inna min kadi yomi daaray min ɗo jogii feere min ɗum ɗo kadi dow ella ala e muɗum. E wonde fay ɓen hunjotoɓe qur'ana ɓe hiɓe waɗa joni fi dartidirangol ɓe juula ɓe waɗa naafe ɓe waɗa almami. ɗo si tawi ko fanda ko fi dartingol ekkitagol julnugol yimɓe e kadi ko on tigi kan komi jarribi min e woɓɓe buy ko hunjiɗa kon si a juuliri ɗum tabitay ka haqqille ma ɓuri ko jottoɗa to reftoɗa. Si tawi ko ɗum ɗo ko ɗum woni fandare nde na ella ɓay wonani duumagol waɗira kadi wasi tawi ko sunna ɗum hara ella ala e muɗum. haray noon e dartowal ɗo inchallahu fuɗɗitoɗen e almasala rabia ka darto meɗen arowo inchallah. En torki allah subahanahu wa taala yo allah faamin en ka dina faamu selluɗo o arsi ken kadi gollitirgol ko won faamuɗen ko o jaɓanen ko wonɗen e gollude kon o yaafa en ko wonɗen e fallude kon o waɗa en malaɓe naataɓe aljanna o okkora en ɓutto e teddungal ka leydi men ɗo o reena wonkiji men ɗin e diina men kan e jawle men ɗen e teddugal men ngal e ɓeygoreji men ɗi danda e ngere ka leydi. Wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil amin. haɗa jama on no weltana no jarna moƴƴi koye ɓeydi wakkilade ko heɓata ko fof kon wota faɗe kadi fewu. Si tawi ɗa wakkilade sowno wosonɗa heɓde goppu sa neeɓo yo sa yeƴƴitoy ka tawa jaka heɓika. ɓe Sénégal ɓe inni amate mogan am benda yon yani heɓa heɓito no ɓuri heɓugol nde wotere tun. Si jokkodiri tun seeɗa on tigi heɓay ko mi atti nande arabu ko darsum qalilum fahmum kathirum yani darsu seeɗa noon kanama ka mi atti nande darsum qalilum fahmum kathirum. Eɗen wakkilo ɗen daaren seeɗa reftoɗen kadi etoɗen enen wonɓe ɗo ɓe ko fandi o heɓen ɗo feccere men tawa ɓe waway ɓaawa duuɓi tati inchallah haren timmininde ɗo tawa en heɓay feccere men ɗo wawɓe jannginoyde kañum kadi nde ɗo haray fuɗɗike yaajude de. kono noon so woni heɗotoɓe tun en reftatako ɗon kadi haray woni jande namu haray tawi wiɓe namu ɓen ɓe ɗumanna sina fi enen watta méthode hongol kono noon haray ene maɓɓe woni méthode goto. torki allah subahana taala yo allah faami en allah arsuka e gollitirgo kadi jasakumullah hayran. jasakumullah hayran. on landa woɓɓe landi ɗo ko on ɗon julde timmude nden fa in atammaha so timminide julde timmude o angal yankinagol ka julde no jeeya e wongol hara julde no ɗoyti julde timmude nde e yewti wonde hara charte ji mayren fof timmi. charte ji ɗin ko laaɓal ngal
laaɓal soɓe hara soɓe ala ka ɓanndu on tigi ala ka coñci ala nokkude ko juulta ɗon e tayre nden mana mo wonde salligi longal fawaki mo e fewtugo qibla on e suuɗugol awra mo watta go coñci tawa waktu on naati arka anuji julde nden tawa no timmi farillaji ɗin tawa no timmi sunnaji ɗin no watti ɗon kadi ɗum ɗon ko kokko on ni motere on ko hulgol allah ka nder julde heɓa khushu ka nder julde tawa haqqille mum ɗen no ka nder julde wona on tigi no juula no yeeya no juula no miijito piiji goɗɗi goo ɗum ɗo ara julde nden timmi si on tigi no juulde kono himo orude haqqille no orude no yaltude ka julde moƴƴi yo andu ɗo ko beru ko haqqille ɗen arti ka nder julde wo ko beru ɗum ɗon on tigi mari baraji nela sallallahu sallam no makanen ɗum goɗɗo naata ka julde o yalta tawa ko mari baraji ko beru feccire julde nden ma ko gaani embere kulol allah ngol e tabutugol haqqille ɗen ka julde o billahi tawfiq landal ɗimalngal o yewtiɗo fi horugol jombente yardi ko ndu fof hoorete na horugol ndu fof kono ndu fof mayru ko ndu place ka hoore laaɗo maki afdalu siyami bada ramadan sawmu shahrillahi almuharram kala korka hooraka e nder lebbi ɗi sina hara ko suumaye ko ɓuri moƴƴude ko horugol e nder jombente firta wonde on tigi timmina ndu fof nelaano timminaali lewru ndu foppu mayru ka ndu fuɗɗi haa ka ndu lanni hoorugol sina suumaye kono noon korka ka on tigi hoori kon e nder jombente no ɓuri ko hoori e lebbi luttuɗin fof so wonaara ko suumaye no tentino ñande jeena e ñande sappo yani etagol ɗuɗɗina korka kan e nder jombente so on tigi noon jogii doole horugol o waawa mene yette bariɓe ñaamayɓe haa ɗumanno o waɗi korka nabi dawuda kan hoora hannde acca janngo hoora faɗɗi janngo acca faɗɗiti janngo no moƴƴi ma kan o eto ñalolmaji daneji ɗi e tenenge alkamisa o e jeena e sappo o eto ɗum ɗon kan o waɗa yani ɗum faandi ko naawigol ko horugol jombente on fof kono noon e jombente fof ko place ka hoore o billahi tawfiq awa hiɗen tora aduwa e mapundeji ɗin e musidɓe meɗen nangaɓe kadi toroɗen allah yo allah o fuutinɓe e jaam waɗno inchallah